Vaterpolo je i žrtva, i pasija, i moraš voljeti. Što bi ti... Prije svega moraš da voliš. Prije svega. To je neki način života što mi učimo te klince, posebno i Nikola Mršulja ih uči ih o način života. Kako se probudiš, kako odeš u školu, tebe gledaju, ti si onaj mali što igra vaterpolo. Kad izađeš iz škole, a ovo je onaj što igra vaterpolo. Kad dođeš na bazen ti predstavljaš svoju porodicu, prije svega, pa tu učiš o ponašanju, što se kaže, o moralu, o etici, o svemu, pa kad odeš na turnir, majice koje mi nosimo, grb Primorca, opština, Crna Gora, lokalna zajednica i država. I država. Pa kad ti odeš na turnir, ti predstavljaš klub, lokalnu zajednicu, državu, porodicu, prije svega. Trenere i tako dalje. Od hotela do restorana, do ulaska na bazen, do tih čistačica,